کمال خوجندی 21 مارس سال 2015 ساخته به کار شروع کرد که در وقت شادشوی علمی محض خانه موزه کمال خوجندی در اینجا اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامی رحمان شرکت ورزیدند. اصلا در اینجا چنین نام گرفتن خانه موزه کمال خوجندی این خانه شخصی خواجه کمال نیست، از سببی که این آن خانه‌ای که به قرن از میانه تعلق دارد و محض به همین باغ کمال خوجندی بنیاد یافت. این تجسمگری آن سالهای گذشته است. محض چنین نام را گرفت که نام کمال خوجندی را. خب اصلا در قرن میانه تاجیکان حوله آنها از دو قسمت عبارت بود، حوله بیرون، حوله درون. آنها در همینجا این را در اینجا نشان دادن که حوله بیرون محض برای مردها، حوله درون، حوله قسم دوم برای زنها. اصلا در اینجا صنعت‌های ملی تاجیک وسیع استفاده برده شده است در این خانه، به مثل نقاشی، گچکاری، کنده‌کاری روی چوب. و هم در این خانه ها اشیاءهای تاریخی و نمایش گذاشته شده از ظرف‌های تاریخی که از فوند آثارخانه تاریخی ولایت سوخت آورده به نمایش گذاشتند که این ظرف‌ها از مس از گل اسپولاد ساخته شدند. و هم در اینجا هنر زن‌ها نشان داده شده است که به مانند دسترخوانی قراق، کوربا و کورباچه‌ها و هم قالین‌هایی که دستی بافته شده‌اند در همین خانه موزه کمال خوجندی نشان داده شده است. یک اتاقی که دقت همگان را جلب میکند این در همین حوله بیرون جای گرفته است که در اینجا تدریسگاه نام دارد. بیشتر در اینجا همه کتاب ها از اشعار شاعران در داخل جیوانی آینه بندی کرده شده گذاشته شده است که همه کتاب ها از اشعار شاعران و ماننده حافظ، بیدل، فضولی، الیاس در اینجا ما کتاب های دیوانی از آن کمال خوجندی دستخط ها نیز در دیوارها نصب کرده شده‌اند و نمایش گذاشته شده است. خود سال 2020 7 سال که جشن شیخ کمال خوجندی برگزار کردید که همه این کتاب‌هایی که در نمایش گذاشته شده‌اند از طرف شاعران نویسندگان تاجیک و نمایش گذاشته شده است. خود از همین آثارخانه تاریخ ولایت سوخت فهرست نسخه‌های خط فوند آثارخانه تاریخی ولایت سوخت نیز به چاپ رسیدند. از همه کتاب نادری که به قرن 14 تعلق دارد با نام فضولات علوم از آن میر سید همدانی نیز به نمایش گذاشته شده است. و اینچنین در اینجا در روی کتاب ها رقم هایی که نصب کرده شده است این کتاب ها از طرف هم دانشجویان شرق شناسی، فاکولته شرق شناسی و هم از مرکز علمی کمال خوجندی برگردانیده شده است. خانه بزرگ از دو قسمت عبارت است، یکی صنف خانه، دیگری کتاب خانه. در این صنف خانه تخت گذاشته شده است که از چوب تراشته شده است. این برای معلم، برای استاد است. و اینجا در اینجا کرسی چایی که گذاشته شده است این است برای طلبگان. بیشتر در اینجا بحث‌های علمی به شما رفته، خواندن نوشتن خطای فارسی عربی نیز آموزانده میشد، درس‌های دقیق متماتیک گئوگرافی نیز آموزانده میشد. این نسخه های دستخط که در دیوار نصب شدند به شیخ کمال خوجندی تعلق داشته و ورقه از دیوان های شیخ کمال می باشد.
дарун ҳавлие ки занҳо бо духтаронашон зиндагӣ мекарданд, дар ин ҷо бо ҳар гуна ҳунарҳо машғул мешуданд. ҳавлии дарун аз коргоҳ, анборхона, меҳмонхонаи занҳо, шабистон, ошхонаи зимистона иборат мебошад, ки ҳоло мо дар коргоҳ қарор дорем. чӣ хеле ки мебинед инҷо коргоҳ мебошад. Тибқи таомили тоҷикон ҳар як оила, асосан занҳо бо духтарон бо ягон намуди ҳунар машғул мешуданд, ки дар инҷо асосан онҳо бо бофтани ҳар гуна матоъҳои хушсифат ба монанди атлас, адрас, беқасаб, алочаро дар инҷо бо дастони худ мебофтанд бо воситаи чунин дастгоҳҳои адрасбоф меноманд. чӣ хеле ки мебинед дар ин хона ҳам асосан санъатҳои асрҳои 14 ва 15 кандакорӣ, моҳирона кандакорӣ карда шудааст аз тарафи ҳунармандон, гаҷкорӣ, глемҳое ки густур доштанд. дар ин ҷо ҳам нақшу нигори пештара доранд, дастбоф мебошанд. дар ин ҷо боз чархҳои пештара ҳастанд, ки бо воситаи он путҳоро бо чарх омода мекарданд. инҷо бошад шабистон мебошад, ки дар қисмати ҳавлии дарун ҷойгир мебошад. шабистон низ ба ду қисм тақсим мешавад. ҳавлӣ барои истироҳатӣ, чӣ хеле ки мебинед инҷо ҳавлӣ барои занҳо. дар инҷо асосан занҳо нишаста ба духтарони худ ҳар гуна ҳунарҳоро меомӯхтанд, ҳар гуна китобҳои бадеъиро мутоила мекарданд. вақтҳои холигии худ бо сароидани асбобҳои мусиқӣ ба монанди дутор, дойра, ғижак вақти худро хуш мегузарониданд. дар ин хона ҳам асосан санъатҳои асрҳои 14 ва 15 наққошӣ, гаҷкорӣ, кандакорӣ моҳирона дар ин ҷо тасвир карда шуданд. асбобу ашёҳое ки мебинед гӯзаву табақҳои сафолин, офтобаҳои мисин, ки аз тарафи мардум бисёрашон ҳамчун тӯҳфа омода шуданд ва бисёрашон харидорӣ карда шуданд. ба ҳар гуна солҳо тааллуқ доранд. глемҳо низ густурда шуданд, ҳамаашон нақшу нигори пештара доранд, дастбоф мебошанд. бо воситаи сандалӣ хонаҳоро гарм мекарданд. дар ин ҷо ҳар гуна таомҳои тоҷикона ба монанди оши палав, ҷаварӣ омода карда дар ин ҷо пешниҳод мекарданд. дар қисмати ҳавлии занҳо анбори захиравӣ ҷойгир шудааст, ки дар инҷо ҳамин ҳосилҳое ки ҷамъоварӣ карда шудааст ба намоиш гузошта шуданд. бояд шаҳрвандон захираи дусолина дошта бошанд. аз даврои пеш низ мардум захира доштанд. чун фасли тирамоҳ фаро мерасад, ҳамин ҳосилҳое ки дар тирамоҳ ҷамъоварӣ карда шуданд, аз як хонаи салқинро интихоб мекарданду дар ҳамон ҷо ҳосилҳои ҷамъоварӣ кардашударо захира мекарданд, ки низ дар ин намоиш нишон дода шудааст. дар дохилҳои хумҳои бузург шоли, гандум захира шуда то тӯли 3 сол нигаҳдорӣ карда мешуд. ана дар боло бинед гӯштҳои хушк карда шуда, қази, помидори хушк, ҷувори маҳкай, ҷавари низ дар ин ҷо захира шуданд. инчунин дар хумҳои хурд бошад, мош, биринҷ, нахӯд, қавурдоқ, яъне қайла мегӯянд, дар инҷо нигаҳ дошта шудааст. дар ин тараф бошад хушк мева, тар мева низ нигоҳ дошта шуда, дар инҷо шириниҳо ҳам низ захира мешуданд.